Watulo watu. Ole bege fatap ke fio e otua taulo tolo tonga. Tapat ke whanau pa me whangamunga puna ho eki. Tapat ke ongo whaifkau. Whaifkau ino ka matota ka behe fokia whaifkau George Samkol. Ka maa hatau kei fulfola. Tapat ko sola mo vulangi o ku mea mai. E mui mai he ako te hitapu whakawik e ses alfitu te watu ke he hale ngau mai sisu. Pea kore peke utala mo kapui ngai tala kakato e whanua pa mo e lotu. Ka tamo ke whakato e tai lei, me polo kalamani. Te motor ko tope ko mea mai he ngalo pe. Ko tanga pe ke hoko e ako te mau whakato he hoa koeni, ko whakolo e te tau tolo. Whanonga anga o tau whai pa me taimi ki tāni ti. Ko e ako anga e soni honoua, o e kuata ko ia hono tolu, e wanoa wanima. Pea ki mua pe ke tau kamata, wa whi pe tātai ki whaifkau ino ke matoto. Kena kātaki o kamata ki hatau lotu. E tua mafi ka mau tamai moho alo ofa e awhiana. Hanga mua a whakamahino ke mau tolu. O iai e tari e le soni pa moe fola te mau kaunga kau. Whakataha i ono ako ke tokoni e mau tolu e whanonga o mau whai pe me taimi ki i tāniti. Whai tāpoi kina mai a ongo whaiwhikau pe moe kaunga kau whakataha. I whipopo waki hono whakakata ngā ue awhiana ki mua ki ke toi whoki mai. Pe whai tāpoi kina moe lau maari e hono koto pe. O mau kaunga kau whataha i hoa koe ni ia kalaisko alu ka ko mau whakamo ui. Amen. Amen. O marotu whaifkau, e lotu lere ko kamata ki e tau wakoto he tapu i e hauani. Pea ko tau kamata foki he sa e wike ko si e soni ulake. Ai e foki tau wako e he kuatan. Ai kawei ngā whakalukufua o tau wako ke he tohi e koe a exotosi. Kai ko tau ame foki ni ke he wike ko ni honoua. Ko e vau a kau vela. Pea ko ku pehat pea ko e vau a kau vela o si ilo ki tau tore e mea ko tau pe. Tala noa koe ni. Ka ko mai fuke ni koe besi te fito e tau le soni koe ni hono ua. Koe exotosi bahe tolu besi fitu mo e wala. Pena e behe si honga koe mo oni ko mamata ki he mamahi aho ku kakai. Aia oku ispite pea ko uongo e nau tangi koe mea iho nau kau e ginak ngawe. Pea ko iloi e nau ngahi mamahi. Pea ko aluhifo ke whakamo ui a ki nau tolu mi he nima o e kakai ispite. Pea ke omi a ki nau tolu me he whanua ko ia, ki he whanua lelei mo lahi, ko he whanua o mahutawhea i he hua huhu, moi hone, mea e wha ula. Ko o mamata, ki he mamahi o kakai, ko o wongoi e nau tangi, pea ko ilo e nau mamahi, pea ko aluhifo, vea pe wha ngau e koe ni heni. Sai, koe le soni koe ni unihanga o mai e mea maho inga koe, whakaukau maho inga uni o mai koe, ko tau ui i, pe mo misiona ko ya otua ko tau ui pa mo misiona otua ko taha ni ha momeniti maho inga he mo ko ya mo se mo nga hole i ne fitaula ke mo fu akau na evela kana e kai ke nai he afi ko me a faka ho foen he kune hanga no liliu a to nga historia ko he mo ko ya mo se a tala no e me ko ni na hoko ki ai tunga mamahi ko na fa na ko na isleri pe ko hanga he otua ui o filia Moses. O ki tau siti whakatau ki lalope. Ke ne hanga whakahauwhi mai hono kakai. Ai ere ma koe mea koku maho inga i ai koe ui koe. O tau ui i pia me misiona o tua. Ka koe ne whaunga o ku whakaha i mea he o tua ai ia ke te ki tau tolu. Pia ku ne ui e ni ihi whakafui tui. Ui pe ia ni ihi uvei ua. Ni ihi koe ke nau whalala na tō ke nau tolu. Pe oku nau whakaukau na tō ke nau tāu. Na mo na uongo i tai tau o ku ke hanga pehe o tua ia mea ngau e ki nā tō. Kai ke, toki te mo toki hanga mo wai a whaifkau o whaka sino mai tau le soni koe ni i he wikeni. Ka kōtui koe, koe konga maho inga peia koe tau talateu koe ni he tau le soni. Tau hako atu ki he aho ulaki pa koe aho Sunday, koe a kau o kuvela. Ka tak pe whaifkau Enoch, ki tala noa mai ange, ki he ka whailoaki koe e he o tua ia ki a Moses, koe o tua ia o e Palahame, Isaac, pe Mose kope.
whamawhana ko tui ko tok fofua taimin tau kau whatahai e whaifkau seosi. Ia whawhiawhia e whanonga atu ki hore o tau kau whataha se waiwa aki i e wholwhola. Malo apito e son kau whoki me ki e tari e whehui ko ia o mai ko ia ke kamata atu aki a e tālanga le soni i e hoa ko edi. Te ulau mai pe mua pe mi he vesi hono no o wahe tolu ko ia exodosi, Kai te mahu inga ko tope ngai vesi ka mata me vesi ula ki o rifo ki vesi ko ia hono ni ma. Tau ilo i ko tope kai tupe mua ke te whaunga te vesi ko ia hono no. Pena ane pe he foki. Ko au koe o tua o ho o tamai. Koe o tua o e palahame, koe o tua o aisake, pe koe o tua o se kope. Pena fufu e bo se hono mata, he nae mana wahe ia ke sio atu ke o tua. Heri ange pe koe ai whepotala no aki koe ni i he ngahi vesi pe koe ki mua i e vesi o no, wahe ono tolu. Kua o mai koe ke vesi koe ia hono ono, ku hanga e he o tua o whakahange ki a Mosese, ko au koe o tua o e palahame, ko au koe o tua aisake, o tua se kope. Ko ngā urua ki ia, whakahange o tua ko hai ia ki a Mosese. Ko ngā koe hono ua, koe taimi kone whanongo ia Mosese ke ngahi, ke whamatala kone o tua, tala mai, nā e fufu e Mosese hono mata, he nā e mana wahe ia ke sio atu ke o tua. Ko mea pe mahino ke tau tolu ni, koe taimi pe kono hanga ne o tua introduce himself kia Mosese, pe koe whanongo pe koe Mosese ki ai, automatiki pe hono iloi e Mosese ia, ko hai e ni una whi wholowholai. Te u ki whakisi pe heni i ki he tohi koe senesi e kongreson whamore more. Ko tohi koe senesi wahe taha wawe fitu pe no wharea, pena e haa mai e Sihova kia e palame, o ne pehe te fuaki ai whonuani ki ho hako. Pena i whakotu wai e ia e eswei laulau ki e Sihova, ai ana e haa ke te ia. Koe senesi taha uan, koe whewholowholai ne ai o tua mo e palame. Te kei ke liriu e hingoa ko e palame. A rifo e vesi koe i wahi koe no ngofulu mātolu, mea tatau pe. Whahai o tua te ungahi ho hako, ke tokolahi, hange koe one o matatahi mo ngai whetu koe ia e ata, wahi o ngofulu mānima. Vesi tātolu pia ne pehe ia ke e palame. Ke ilo pau eni, e nofo au nofo hako ki ha whonua o ikai o ki nau tolu, pia te nau tauhi a ki nau tolu, pia te nau whamamahi a nau tolu, i he tau e whangi au. Ko no kiki te i e nian po kono uraki tala ni, ai mea hoko ke whanaua isi leri. Tupe mua ke hoko te hen. Hoko i whoko i e tau ki tāno peni tohi koe a senesi. O ilo le rei ko ki whihui koko o mai. Ko haina ne tohi a senesi. Tohi e Mosese tohi a senesi. In which o tau o si sioloto tupe, o si hanga e Mosese ia mahino i le rei e nā tula ko ia o tua. O si mahino i e Mosese ia ai tālanga ko ia waha e o tua mo e palahame. O si ilo i le rei o tua ia ai relationship i waha ko o tua mo aisake. O si ilo i le rei e Mosese ia ai waha ko ia o tua pia mo se kope. O ne ilo ko to ia ngahi uni mea ko e ni. Kaya o i foko e kene mawahe koe mei isipite ta ue whanoa nofo i e toa wha. Koe o tua ni ko talu ene whanongo tala noa ai. Koe o tua ni ko talu ene whakakau loto pe hono whakahai ke te ia i ngahi inspiration messages mo whikau koe o tua ko eni uk na whe wholowholai tonu. Uraki mea ne whai o tua. Ki mua ke whikau ia Mosese ke alu atu. Ko pau ke urak whaha ia wau ke te ia. Introduce myself to Moses, Pe talange rewa. Ko au ko o tua au e palahame, o tua aisake, o tua se kope, o tua au e whanaua isleri, o tua au nau whai e mea kotoa pe, pe au tala mea kotoa pe, pe i hono whakarea ta koe o tua au o Mosese. Pe lava pe ke usio lota o tau ia whaifikau, ke taimko na mahino i le re Mosese ai wholowhola ngai o tua pe ni fufu hono mata. Koe o tua ni neu whanongo tala noa ai
koe ni ko ma feto potala no aki mahino hen. Ai au mahino e ke tau tolu, fola hanga tonu mai o tō asi ki fo irea heni whaifkau ai pehe, pea na ai mana tui, he o tua hono kakai. O ku whakaukau tō lahi, pea mahalo pe whihu i tō lahi, mea nina e ngalo e o tua, mea nina e ngalo o tua te all of a sudden ko kone mana tui e whanau isleri, te ki hanga whatonga i kono whauhinga to tonu e ki whuirea koe ni, koe hoko sia i hono taimi to tonu. I whuirea koe ni aspe ngai konga ki mui e wholofola, ka koe ke uhinga i na ngalo i o tua e whanau isleri, ka kono uhinga, pe i e ene hoko sia, i hono wha i tau pe ko taimi to tonu o ene tala o wha na ane hama iai kia mo sese ko whikau koe ke aulu whatau a tai na iai ko kakai. Ai e ko mea uruaki pe ia e whaiwhikau ke tari e whiu, uruaki pe hanga o tua o whakahama ia kia mo sese. Ko hono ua pe, ne os whanongo pe a mo sese tala noa o tua. Ka koe ni ko ne au sia pe ne mata tonu o ne whanongo hanga tonu ki wholofola mai ai o tua ki ono reo. Mahalo pe taimlahi e tau tolu ka mga Kristiane te ke tau lava whanongo le reiki reo o tua. Aki pe ai uhinga o te gege ai ha vaofi, pe ko connection, relationship, close relationship ia tau tolu pe mo o tua. Ko taimi kone whamore kia e mo sese no taimi e mo unga mo toa wha. Aini u tala mai tau tolu na ne malawa i ke ne tohi e uraki tohi koe wholofola, tohi e siope. Kamata tohi koe ai tōra pe koe pentitiu ke o kaua e tohi koe na senesi. Le lava pe ke tau sioloa tatu. I he vaa koe e na alalanga, i he vaha ai o tua mo sese. Whaingofua anoa ke ne lava ilo pe tala. Ai re o tua i ne wholofola mai kei. Maa koe ki konga pe ku mahu inga ia i hono whaha o tua ia ke mo sese whairisa. Malo pito whekau inoke. Mahina pito e whakamatala mai konga koe. Anga pe koe lawe ku whamawhana fuke tau ka whataha i hoa koen he ako koeni ngā ka whekau sia samkol. Kei ko lawe kone toki fuwhataimi ka ku whawhiwhia tau ka whataha. Mo e whekau koe a welinga toni. Kataki sia tala noa mai ange ki he toki ui koe e he o tua mo sese. Hiria ene e tau e valungo fulu. Pake hanai hale son te tau lava ako pia mea. Hange pe koe mena lawe kai whewhekau ane nai. Koe toki hoko sia pia e taim to tonu koe ke whakahoko ai e mo sese ai alu toi whoki koe ki spite ko omi koe ai ne kakai. Ko tui koe mea mahu inga ai maheni ba mo otua. O hange koe mea koe nai hoko koe ka mo sese koe i ne tauhi koe ni whakasipi ai ne tamai i whono. Nofo he feitu ringo o ngawe me lau mare mane o niki ai bani hanga hiki ai ngo tohi mahu inga kona senesi pe peke tohi kwa siope uni hanga o langa iai ai va i vaha ago mo sese pa me otua kene ilo ia pe ko tu ko time to tonu pleni na fema ko alo ko mo sese kai o awen ke time to tonu na ke pepe mo sese ia ko ia to tonu alu ka go si afio be o tua ko foi time to tonu pleni ke alo mo sese e ko hango me ko na la ko fe kin me mua na stala pe o tua e me ko ni e hoko me ko ni foi ta go fange au pe he pe to whakatau atai na i kina tolo ai ko nea mau ke time mo sese ko ne kakato ia ko ai foi time ko ke whakahoko ai ngā ui ko ni pa ko tui ko mea ton ke tau whawheta ia kau ako te sonika pe ke kau whanong ai time to ton ko o tua mone ai ko tua ko ia pe une hanga o whotutu katonga ai ngai me ani pe toi ha upe ia toko ni mai ke lava whakahoko ai ngā. Pero tu PHB tau mo i he time lai. O PHB tau mo ai o ko fe ma o ia ke mai ni mo o tua pe au feohi mo ia. O hoko o tua ko ka ngā mea o hange ko hoko ko ai para ha me ko ka ngā mea o tua. Pe o pa ko ke tu ko ke uhinga ni te hau ai te ofia ngai ki o tua. Ma wai pe de ongo ai ngai whangata ko tau pe.
o tau whetau laki mai. Ai au, o ku hanga he fo I alu ni a Moses se ko tau he whangasipi ne tamai he whono. Ke ne hanga o toko ni ia ke whaakataki mo whaatatari ke he taim toton ko e hangai o tua whakahoko ai ngā oi kuton ke whahoko. E he ui whai kia te ia. Malo pito o whiwhika. Malo pito Pea konga maari e whakangi labi ki ai. Ko tau tolu whoki tō ngā koe tau sio peku ai tau ngahi matio a tau sio ake Ku kehe atu pea whakaori atu e tau ngahi matio a tau sio aki. Kai whawhitai pe mua koe sio ake ne o tua he whafonga o tua ke ne pe whake ni mani. Koe haa mea te uke la vai hanga au e koe tau wau noa ke whangai tangata koe osi malo koe tau wha ngofulu e he taimini osi. Te verewa, pensione ate ni mangofulu o ngofulu Koe o tua aini koe whakosia e taimi to tonu. Koe mea pia e o tua. Ui keisi e nihi, ui loto nihi, ui he ha, ka koe mea maho inga, koe hae tau whakawhia ngai, ki taimi o kuia e o tua. Malo abitu, tau hoko tene ki he aho monite, aho monite koe kawenga, aho monite koe angelo, ai eiki. Ka takbe inoki, ka ke talanoa mea nge, ki he whakaukau koe ni, ki angelo ai o tua. Malo bito whaifkau tupe mua ke hoko tupe e tau talanga pe he tatake lau maari ke te toko ni pe tau tolu. Koe konga ni o ku maari e ne asi he koe konga pe koe ni pe koe talanoa pe koe ni asi ai whakarea koe angelo ai o tua. O ku throughout the scripture te ke hawhatonga i ngai konga ke folfola o ku asi hono lawe i e angelo ai o tua. Te urau mai pe mua ngai ves ai ko vesi hono wa peni pe ha mai angela silva ke te ia I he ulo afi e lotonga ulu akau pe si o ia pe vakai na e ulo akau I afi kana I kai osi ai ulo akau ai ko vesi a hono ua ko ne au ke vesi ko hono fa o pe he hono fa rea nai pena e afio I e Jehova ki ene afi ki mamata pe folofora o tua ki te ia me he lotonga o ulu akau o pe he Mosese. Pe e ia koa weni. Pe tau hanga nai o whatonga I kongresoni ai switch ko ni e vesi hono wapa mo vesi ko ia hono wha. Ko mea ta tau pe te ki fokisi I e tohi ko ia senesi. Wahe ua wapa mo vesi ko ia hono ngafunu mataha. Pena e ui e angelo a Jehova ki te ia mehe langi o pe he. E palahame. Pe e ia koa weni. Kai ene au fukoi ke vese no ngofulu mani ba. Pena e ui e angelo a Jehova kia e palahame. Me he langi kono tu oua o pehe. O ku pehe e Jehova kua fua kawa I e te au ko uhi ke whai ai me ani. Pena e ikai te ke taofi me e te au hofoha. Au foha pe taha. Ko uhi he ke taupua ki pe te taupua ki koe. Pe whakatokolahi. Te whakatokolahi ho hako ke tatau mo e whetu o langi. Mo e one o I he matatahi. Te e mau e ho hako e matapa o honau ngahi whiri. Pe e mo ui ho hako I e pure anga ko tau peo mamani. Pe I ho tui tala ki hoku re o. Te u tala noa pe ki hen ko whaampe mahino maari pe ke tau tolu ko wholofola. Mainly kono ngā aki koe pe koe asi koe angelo I e wholofola. O ku uhinga pe ki tau tolu tō lahi koe divine beings, Pe koe tau whakaukau tau po taha pe koe kau angelo ni koe o tua. Ka I he taimi ta tau e kau wakore soni hanga whakatoka ngai. O iei pe taimi o ngā ake fo messenger pe koe uhinga ia koe o angelo. O koe ke uhinga ia ki he divine beings ka koe uhinga pe ia ki he tangata. Ko hanga e o tua o mea ngā ake ke talaki a ene whekau pe koe ane tari whekau. Koe whehui rewa koe te tau whai koe I he houa koe ni. E lava whewhe rewa ke tau whai ke hei. Ai angelo koe ia, o talanoa koe angelo ai o tua. Pe koe angelo koe taha pe ia koe tō taha tala whekau. Ko mea ngā aki he o tua. O koe ke whainga taa ni ka wako wholofola I houa koe ni. Ko ho hanga pe o mahino I a context o talanoa koe ia. Te ke o si lava pe koe ia ko hai o kuhinga kia I e talanoa, pe koe angelo whewheni o kuhinga kia I e talanoa. Ka tau te whoki mange ki talanoa ko e ni.
e anga fefe ki tau hanga o mahino le rei tano kon tau tano ko ki ai hanga o whatoa ngai i he taimi tatau o te uhinga pe a ngelo ko ni i he ngahi tala no la i he wholofola ki he otua. Pe ko si suweni o ku hā mai hono ngā aki ko i he wholofola. Te ulau weni ki te king tau tolu a senes tau tahawe stolu pe pehe e si hova ki a se kope. Foki atu ki o whanua ho ngahi tamai mo o ka inga. Pe teu i a te koe. Vesi hoful mataha ki tā tolu pe rea e a ngelo ai otua. Whanongi hen. Pe rea ai a ngelo ai otua ki te au i he misi o pehe. Se kope na aku pehe ko au eni. Ko au koe otua o peteri. Amen. Ko au koe otua se koe angelo eni. Pe pehe mai angelo ko au koe otua o peteri. Ai na ake whakatapu ai potu, ai pou. Mo ke whai ai fuakawa ki te au pe ko eni. Ke tuu, pe ke alu ke whanua o toi alu ke whanua o ho o ngahi ka inga. Ka wako le soni hange ko na ulawi ke ane nai hange. Whehu koe whai e a whewhe ke tau hanga tala pe te tau iloi koe angelo wheen. Koe angelo na ieni divine beings o ngā aki e he otua koe ni kau tala whekau pe koe tahape na ienia ha tangata human beings o ngā aki otua pe koe angelo ni koe otua tonu pe. Na e ongo i nia e mo sese. He koe taimi koe na tala mai tanoa na folofolo na rea mai angelo. Ka ko taimi ko na mahino ia mo sese context ko hai angelo ko ni fufu mo sese no mata na ne hanga ia iloi ko o tua ton penia. Ko ki tau tolu e ka nga kristiani malo tau fa feo hi pe me ka angelo. Ka tira ke tau hanga na tolu ia fu ilo i fe pe la vatala ko angelo fe no tau feo hi pe mo ia. Ka tu mo ke ora ten ko no mo oni e ka kresoni o fai mai pe he o tua ia hono uia ni kakai. Ke fai e ni ngā ue maana. O i kai mga tuunga ia i he ngahi tuunga o iai e tau ngahi mo uifa fo i tui hange ko mo sese. He i hono a fio anga o ona mo hono huafa a hono whakaivia ai ui o kuni hanga o fai. Ka taimpo tau lava i o tala context. Tau lava tala ko hai eni o kune wholofola ton mai ke taua. He kai ke tau ngoi tau e taimlahi ta ta e whiunga. Ka te tahanga o ngoi o gei e ngā ue o toton ki ta tu o whai. Whaamu pe e whalesoni mahino pe ko ngā koe tala noa ki ono ngā aki koe o e angelo e o tua i tala noa koe. Malo. Malo pito ino. Pea ku mahino au pitoi. Pong tau sio koe ni koe ke tau alue ni ke tuunga. Tuku pe to hitapu ke ni hanga pe ia o interpret mai pe ia. Pea ku mahino he taimu tau ngau ke koe ke context koe ni hange ko ofa matala. Malo lah. Katak pe siasi. Tala no mange ke uhinga na hanga e o tua o fie whakamu ui ai whanawa isleri pe mi ispite. Ia hanga uhinga nai. Tala no ke tau le soni. Malo. Malo pito koe whikau pia ku hulu mai konga koe ni bea pe vesi fitu ke vesi tahaua koe ia o e wahe tolu koe ni o exotosi. Ea te lau pe hanga hi vesi me ai. Ai o pehe he vesi fitu pe nai pehe si ho koe mooni kua o mamata ki he mamahi ka hau kakai ai au ku ispite pe kua o ngoi e nau tangi. Koe mea iho nau kau e kinaki ngā ue pea ko iloi e nau ngahi mamahi. Aia koe uraki pe he vesi pe he kotu koe tau koe tau koe kongani koe tau vesi te fito koe o le soni koe he wike koe ni. Pea ai koe uraki pe koe moon ko mamata. Aia ku hanga he a fio hife o tuaki he whaingata ia koe ni ai ne kakai pea kake ngata e ko ni a fio fo ke na ngata e ko ni nga ngo e na ngata o ku pe no ai ta o ku nau o ku tokanga mai o tua o ia fo ke himi o tau fa hiva pe o kanga fe hu yo pe ku tokanga mai nei o tua ke tau ngai mamai e pe hanga reba he tau ko himi ko ni o tari o pe i o ku ne tokanga e tau ngai mamai ai o ku
o toka kame o tua ke he ko hi ko ne kakai ni whainga tā ia ko ni pea ku ne hanga o ilo e na ngai mai I he ka pai tau foki ke he pa he ua vesi ua tolu ke vesi ua tima o be he ai whakarea pea ko folo ange na e hoko ai pekia ai tu yo ispite pea na e to e whanau ai sleri ko e mea I ho nau whakapopula pea na nau tangi pea na au hake e nau tangi ki he o tua ko e mea I he whakapopula ko ngā foki whainga taia foki ke ai whanau ai sleri pia nau tangi. Wa uhake nau tangi ki he o tua. Ai au wongo I he o tua ai whainga taia kone whanau ai sleri pia kune whaamu ke ne hanga o whakamo ui ki nau tonu mo whakatawa tae nai ki tau tonu. Ai ko tui koe ongongo le rei eni ki he kia ki tau tolu karistiane kai pehe ki he tō taha ko tō pehe mamani o ku lava ke tau ilo tokanga me o tua ke kia ki tau tolu ko tuku maha ko raki mea e o tokanga me o tua ke ki tau tolu o ku he kohi ko ki tau tolu ko e whakatupu whungani maalunga taha ia e whakatupu e o tua o ke he meha to e mea nani whakatupu ko e whahinga tangata o ne tokanga mai ke ho tau lau maari e o ne tokanga mai ke tau whiawhia ke tau mau e ai mo ui o lahi au pito pia ko e ko tui koe konga ia ko lawe ka he hoa koe ni ulaki ne whanongo mai pia koe ua o ne tokanga mai e ko tui koe tau moi koe mama ni ulahi ngahi mea tau whainga tā ia ai o hange pe koe whainga tā ia koe ne whanau e isleri ka ko tui koe mea lahi taha tau whainga tā ia ai koe angahala koe angahala tau whainga tā ia lahi taha ai pia tau pōpula ki ai pia ku whaamu mai atua kene hanga o tau tolu pia me ai whakamo ui ki tau tolu mo huhui pia me he whainga tā ia koe o tau tofanga ai malo pito whewhika Malo pito whewhika malo pito ai whakoloa I konga koe ni pang tau hoko atu ni ki he aho tūsite alu pepa me tau taimi koe kawinga koe aho tūsite koe huafa o eiki katape whakau inoka koe hānai, tana no mea ngepe, koe hānai na e whie maua e Moses kene ilo I e huafa o tua. Pe koe hārewa hare e soni, te tau ako pia mie. Malo. Malo pito, whaikau tuko e mua ke ulau atu ki veska ni ke tokoni pehe no tari koe ia e whihui. Ai koe tau ke lere peni a exotosi waha tolu. Na vesi mo fulma tolu ki hongo fulma whau pia no wharia. Pea ange e Moses ki o tua. Wakai. O kau ka hoko atu ki whanau a Isleri, pea pehe ke teng nau tolu. Ko o tua ho o mou ngahi tamai ko ni whikau au ke teng mau tolu. Pea nau pehe mai ke te au, ko hai hono hua wha. Pea koe haa te tala ke teng nau tolu. Pea pehe e o tua ki a Mosese, ko au. Pea pehe e ia, te ke rea pehe ke whanau a Isleri, ko whikau au ko au ke te ki mau tolu. Koe kongan ko mari ia I e resoni ongo whaikau ai tala noa ko ni viritaki ka Mosese ke ilo hingoa o tua. O si mahino pe kia Mosese ka o lau ai taha ngai tohi ka o tangata teolosia pe ni whamatala pe he ko ia uen a Mosese kia tu unga ko viritaki kene hanga a usia se pikitaki pe mo fe mahino aki pe mo tona ne si ilo pe a hiuafa koe o tua. Ka koe fe hui mahu inga mololoto. Ko hai ho hingoa. Ko hai ho huafa. Ko hai te tala ke nau tolu. Koe pui tua pe koe ke mahino ke tau tolu matui koe osfu ke nie. Tau I whangiau e ngā popula ai whanau a Isleri ispite. And o ke wanga mai no I koe hae lahi o e nau whanongoa ai huafa koe o tua mo lahi ki ilo na nau mau. I hono whawhewhanaki koe ke ta whaketaha e nau nofo kome kau ispite o si mahina ka tau tauria ulahi ngai o tua ia kau ispite pe aku hingoa takitaha o tua ko tau pe ia kau ispite o au ka whero. Pe ko hinga en ka Mosese si whainga ta Mosese ko ilo I pe e auia e o tua ho hingoa Yahweh, Sihova. Ka koe whehu I. Ko hai koe. Ko hai ho huafa. Pe koe tari koe na oange koe ke alu pia mo ia. Ko au koe ko au.
alu pe ke tala ke te nau tolu ko au ko au he kai ki tala no la hien ki no uhinga e whakahe pelu mo anga no whamatala i ka kono whakarea koe ke toi mahino ange talange o tua ko au kono uhinga koe o tua ta ngata koe o tua o kuope atu i hono ngata anga koe o tua ta e whakangata ngata koe o tua malohi whau koe o tua whakareverewa te ki hanga whatongai a ki nau tolu nau mau pe lava access ke le so ni ko aki peni o te lava pe malava i hono whakatonu rea I will be pe ko uhinga ki ka hauka koe o tua kono whamatala mahino I existence ai o tua o kune iai na e iai pea e iai ai ko whingan ka o tua kene whamatala kun koe i tohi koa Isaia wahini mafitu koe o tua kune awhio i he langi ko tauka kapa ka o kune nofo moki nau tolu o kuloto whakatomala moanga vai koe angai anu whamatala i koe Isaia pe o tui o mahino maari peke i tau tolu e ka wako resoni ai whamatala ko ni ngahi huafa o tua Sihova ko Elohim pe mono ngahi uhinga ke ka tumo ke uhau ke tawhaaki ko ni e kawako resoni. Ko mea mahu inga hingoa ai. Pako tui koe pe ni ihi ni te nau tui ta tau moau. O kia tō lahi koe na hona tō ave noa ia holo nau hingoa. He ko taim peo ke ave yo hingoa, o kia e ngai mea ia mui mai ai. Mea tō loloto ange. O kia e connection, o kia e va, o kia e fe pikitaki, o kia e fe mahino aki, o kia e fe omoi aki. Peko taimi ko hanga e o tua o ange hono hua wha kia Moses e. Mone o ange koe, peko ni o mai ke tau tolu whahinga kaunga kristiane i e houa ko e ni. O kia e me e ko whampiti ki hanga whatongai, o kia e me aia, o whakatu o tua mai kia e o tua me e te koe pe moa. O kutanga aunga ake nai e huawha o tua pe ikai. Amen. Ko taimi peo ta lau ai, o kuta ilo i e huawha o tua, o ku mui mai e fo i witness ia pe koe, wha mooni ki he kakai koe ia i hota atakai, o sto tonu mo fe unga ia, ke nau hanga ilo ia o tua ta tauhi ki ai. Ko mea mahu inga i ke te au viritaki pea Moses. O tua, ko hai ho huawha. Whakamatala o tua kai tau mai ke mahino e Moses ka unpack mai o tua ai ka kato ma to tonu hono hua wha o kai ki ilo ia ui pe efefe ko tui pe taim lahi e kaunga kristiani tau viritaki e tau ilo ia o tua non pe ke tau hanga mahino e hua ko ni o ia i pepe moe ngahi me aku expect mai o tua ke te koi pe moa o te tawiri pe ke ta ilo hingoa hai mo ai kau koe ni iu nau kake nau homo no ilo nau hingoa he o nau malu i nau tau nau tol o tui e taim ta tau pe wharesoni in the same sense ko uhinga pe hepe ne kai ki hanga o tua o si hanga pe o tua o angi whiunga pe ka Moses ka ko hinga ko ne kore ne paua ki hanga o tua whahanga tawangi ko au ko au ta tau pe a honi te tau pe a pongpongi pe hepe ka ngata malo ia pe whareso Malo pito i whamatala mama po mahu inga sias tala no mengi ke mahu inga o e tau tukulolo ke Sihova pia moe hokosia e te whenga ke te wāwhi pia moe ia. Malo pito whewhekau pe o whamalo ke whewhekau i he konga mahu inga ku lawe me kei i he aho koe ni. Pehefo ke tohi kwa soeri wahe ua ves tolua ko ia e ui ki he huawha Sihova e whaka mo ui ia. Aia ko tui koe te ui ko ke he huawha Sihova o te tukulolo. O te tukulolo e mea katoa pe tau te whito ki hoto kita, te tuku hoto kita, ka te o mai o tua ko toko taha ia o koe senta ia o e mea kou whiema o koe i he whanongaanga. He koutui koe lau maari e ni, lau maari e mahu inga taha e ni i he anga tau whanonga whapiriki mi koe lau maari e tuku lolo. He koutui koe
ko konga ia te whakahae te tūlolo ko kia toa, ko te ui ki ai. Ko te ui ki hono huawha, ko te he whie mau ia, i he te mo ui. Ko tui ko maua ki konga pēa ko whelawet ki ai he konga koe ni whewhikau malo. Malo pito sas. Pea tau hoko at, tau toi pe tau fui aheta, ai koe tau hoko mani ki hapule lulu. Pea whakamawhana pito talanoa koe ke tau le sone o wikeni. Koe ka winga koe hapule lulu ia ko tangata. Koe ngahi kalofanga e wha. Pe koe ngahi kumi kalofanga. Kataka pe inoke ka ke talanoa mea nge ki he ngahi uhinga. Na ikai ke fie aloa ya mo se o whae whikawa e o tua. Pe koe hale e soni te tau ako pea mea. Malo vito whewhikau, ko tui ko konga ni e lawa tō lahi e tau tolo ririki ai, Tuke konga nung tau lawe a katoa ai. Mona i vito, tata te whito, i he whaoko ia, i he ngaue angape ko te KCC inai, wawe au pito pe, taimi ko whahoko mai ea whatongia ko sio ki he reso ni ko ki toi ke mo Moses. Tari e wha Moses, Tari wha Moses ke o tua, ene whehu i, ka taha pe mea ko mahu inga ia e ngō whaiwhikau, open conversation, tala no whe mahino aki, tala no whe mahino aki e o tua, bea mo Moses. Ko ne se wāniti ko hono ui eni, ke alu whai ene ai tuwangi whakatau ataina i ene kakai. Ka whikawa ko a Moses, whatatau ke tari ko a Moses, i ene fu loto, maula lomo ne anga vai, o ne oange e whawhehu i ko ni, ko hai au. Au nofo whakau e whikau, ta kou hoko pete, e te wha loto maula loa ki ta ia, o alpe e tai mati hoko pe ia, o kau e pe mo excuse ke e ia, nga ake pe ia e ki ta ia, i excuse i whahoko ngau i koe e ki. O ka no ko ni ko ngoi ko na vea lahi au pito e tai lahi. Kono whahoko maha mea, koe wawe pe tari, whawhikau, whamore ai pe mua koe o ke matu o tua, whawhikau ai pe kou ke tau kei, whawhikau ai pe kou ke ngai, kau sio ke tari a Moses, kau hinga aku mau inga ia i alu ko wha mau popo, ai ita e o tua. I hono wha mau popo ko ngai mohu tari ko a Moses. Tari ko e hodoua, ta whoki pe me hone whehui ko hai au, o whehui ko hai koe. Kau whok mai ke urak wha mau popo mai pe ai tari ko ni whawhikau. Ko taimi ko tau pena ne whaia excuse na respond hanga tonu hanga o tua ki ai. Ako taimi ko na ne whehui ai ko hai au. He whaia na whepo tala no aki, talange e o tua teu ia te koe. I will be with you, Koe whakamatala ko ni, o si koe pene whehui ke o tua ko hai koe, pe hanga e o tua whakamatala ki a te ia, ai mea ko tau pe whikau aki pe moia, toe o mai e iei pa mwene fwoi tari e taha. Whe ka pau e kake nau tui mai nau tōria na ke whikau ia. Whe ka pau na e kake nau tui mai nau tōria na ke whikau ia. Toi hoko atu pe mwene whehui whakaosi, mwene tari whakaosi, kai ki whakalawa au ia rea. In which koe, oku ke pe ngai whamatala ko ia kau teolosia, whamatala e tō lahi, ko Moses sena kai ko tō taha na e ngutu ke poto he rea whangai whakatapu. Whamatala kau teolosia NI, ko o sene tau e whanoa ne mawahe me ispite, mahalo pe ku broken ni rea wha ispite. Na amoe rea wha hepe lu, mahalo pe ku kaki kei tonu ne rea wha hepe lu, na ne whaia ngahi wheu, ane ngahi tari ko eni. Ka koe mea koko hanga koe o mai, e ka hokore soni, ne kei hanga he o tua aia tuku ange a Moses ke get away mo ane for excuse e taha. Ne tari ko toa pe o tua e ne ngahi tari ko ni o ange mo ngahi tari o kai peke toa hawhai ngā maari e ia Moses ke ne toi vei ua and still na kei vei ko mea ko whai ngā tātaha ko e
Alfa halo mui ko e fipotano ako ni. O tuku e whekau ia ai o tua kene sen a Mosese, kai pehea ta Mosese ia whamore more, sen e koe hatake. Pea tō ai e hau koe o tua, ko mea ko te tau ako ki ai, i e lahi koe excuse, te tau i kutalane tau tolu ke o tua, ai mea koe ke whai, instead o tua hono talamai mea koe ke tau whai tau tolu. Kau whoke mau ki manatu ki vesi ko ni kau kore soni, sare mai a wahe uloa ki vesi ni ma. Nā aku ilo i koe i e te eki ai te whakatupu koe i e whatu. Pena aku whakatakapu i koe, pea tuu ni i koe. Koe palofita ki ngai pure anga, i e te eki ai te ke hau mehe manawa. Ngā loanga ia Mosese, ne osi awhio i e o tua ia ki mua, o tikei whakatupu ia. Kau kore soni ko o mai beke toi ofing rau toa ngina lawe kene nai. Ko tui pek tau lawea be mea tatau. O ka pau pēna tuku ke tawhaaki e tau ngahi tāri ko fuoloa e osi ai ngā ue e ki ono whai. Ka kohono uhi ngā o ki aipe e tau tāri e tau toluia ki he mea ko tope. O au ke whekau ko ia tuko the Great Commission, whekau e o tua mou aru ki mamani, malanga moa ko naki mo paptaiso, pene rea whaka osi mai aki, pea teu ia teki mou tolu, mauai peo au ki ngā tanga mamani, o kei te keipe ke fumahino whau ia. Kai hanga e o tua tataki pea Mosese, talangi kia Mosese, teu ia te koe, mauai pe. O whewhikau ko mākau ako re soni, o kai ke toi ilo ia ko haha toi kupu i rea hoko. E toi lawa o tua o whai ka hiri hane pe mai teu ia te koe. Ma uai pe. Alu masi ko awen ko mui at ko awen yuk ta alu whataha pe ko mana tui. Wha ilfia te volo koe ke si wha pui kon koe whanga tau ke te whikau ki alu ka whetu. Ko pau pe ke le mai ko awen i masi ko mui atu pe. Ok, whai pe tangi ia, ko whē koe. Ko tui o ku, o ki ai pe ne whelawe i pe muanga tau whai a ngau e ki fūlahi excuses ia. Ko ka pau na tau whamoreke taimi ko ia ke whai ngau e fuoloa o si e ngau e. Malo whikau. Malo. Malo. Roke to noke. Koe konga maho ingai ni. Nau ulo tonga lere whoke tau conference lahi e taimi ni pa nau sihe whai he ripoti ko ni koe toko lahi koe siasi he ahoni. Koe toko ua tolu. Poine ua milioni. Koe mea ko whakafoko usia whako he toko lahi e ngai siasi. Siasi e tahakilu. Ua mano. Whangea o manima. O usia whako ke ngahi ke kau whaifkau o teini. Kau whaifkau o teini. Kau whaifkau o teini be ua mano. Ua afe. Ua ngea ua wha. Ki siasi e takilu wafang e manima pe mo toko lahi ko toko wa tolu po ni 1 milion kage fa mafana tala no ai shas feu e fa si a hopule lulu ta no me ke fa ilong na hanga o tua avian ke Moses ke fa mahino ki ateia o kuia he o tua Ko tu was beni he wahe wha ko ni tohi ko exodosi ai ko ngai whailonga koe ni koe uraki pe koe toko ina eke ngai whuke o tuaga Moses pe koe hae na u yoni ma ba te tarang koe toko ai wa hae vesi ua pe a whaia koe hono utau ile tala noa no riki lalo pe a ririu e toko koe ngata ai koe whailonga uraki whuki to ange me whailonga hono ua koe hono ni ma koe pe a ririu koe ni ma koe kiria pe a toi whakafoki ki hono whatawhata pe a toi whoki peo normal Pea, ia koe whailonga whika tolu, ai koe hae vesi hiwa. Ai koe vai koe me vai tawhe o ringi, pea ririu koe toto. Ai koe ngahi whakailonga ni, na hanga he o tua o anga Moses ke alu mo ia ke whakaha ia ke ki he ne kakai ka pehe ki he kauispite, oku moni o tua koni wala atu mo ia. Pea o ki whia lawe peke mena lawe ka whaiwhikau mo ni au pitu. Ki whakatata ki peko, wike peko i nina e whae mau putu.
Pea koe putu koe ia koe tangata i ka moa ia. Nei malolo pe he siasi. O kau e tangata i ilo i he siasi. Pea nau tok maheni pea mo tangata i ki he kuhau. Ka koe mamaheni neonga ne time no no. Hange pea na mamaheni wholoa maua ia. He koe tangata i ki u tau fitu walu ia. Pea koe ku kalo whanga. O hange koe tau lawe. Ke o mai ha whai whikau ha moa ko uhi koe uraki koe ha moa ia pa kono wa. E iloang he whai whikau ha moa. Ai toko taha koe ni kai pehe ki he family. Koe ka koe whiri e tangata iki ke whai pe e au. Pena i wholau e whai whikau ha moa ki Amerika. Ai au kei Amerika pe ia. Koe aha kona e whai putu na e maa koe whowha taimi penia ke usioa ki o mawhale lotu whonu pe mei loto au ki tua. Ai koe toko lahi taha pe kau ha moa. Pena kuongo i au pito. Ai konga koe ni mo ku tuku loto i be i hoku loto ai ku kalofanga. Ai ku kalofanga o pehe o ku teke fumahen lerea mo tangata iki pa kano ua. O koe ka ha moa au ia. Ka nau maa o tahapua ke au pito he ku whahau koe whatongia koe ni neongo ene whaingata. O manatu ke tānoga mo sese i he pehe koe o tua. Whae koe ngā ue he te he kou i hena pe au ia koe. O kou i hena pe ke whahau koe whatongia. Pea nai lava lere whatongia i he tūsite. Pea ko whawhetai ke eki e tawae. Pea ko tui koe nā koe whatutu pea tua ke aiha ngahi mea ke hoko koe whakailonga. Ke alumo mo sese. Ke lava ke whakahoko ake ngā ue koe ni ko hi koe. Fuoloa e taimi. O ku no whai whanau isleri o hange ulongo nai o tua he hanga e nau whakau kau e. E tau ilo pe he taimi nai. Hake mai ai lotu ki o tau ki whonua. Nai pau ke ai ngahi mana ia mo ngai whailonga. Kai lava ke tui a kakai ke o tua mo ui. Ko ia e ni hanga o pure e mea katoa. Malo pito. Malo pito tangata pea ko whamawhana tau tā noa koe re so ni o weekend. Ko tau mani ki awhaka osi, awhaka osi ne tau ako. Inoke. Koe kawenga koe aho ni, aho tua pule lulu. Koe kamu, Tala noa mea nge ke he kamu e whanau a Mosese, pea mo re so ni o tau ako pea mea. Malo. Malo pito whewkau, no tataki mai tau re soni. Kauen i he whehui, mahalo pa kung ngari asisi isi ka ko whehui enu mahu inga opito. Te ulau mai i he o ku fall in i e taria koe ki he whehui ko ni me vesong fulma walu ki he vesong fulma taha, vai hono wha koe a exotosi. Ka tuke ulau mai pe mua vesong no ua wha, e o hinga ko ulau ai vesi hono ua wha, o stand out ki whai vesong no ua wha, te ke foki koe ka wako wholofola lau e ngai vesi koe ki muapa mo ngai vesi ki mui, te ke whawhehu ia koe po hao hinga o ase ki vesi hono ua wha. Ai pehe no wharea. Penai hoko o pehe i he hala. I he whare tari whanonga. Na e whawhetauraki a Sihova kia te ia. Koe kumi ke tāmate ia. Hange koe kou rea aki. Te ke wonder ko ia. Out of the blue. Lolo tonga pe tala noa ngai vesi koe ki mua vesi ua wha. Mo ngai vesi koe ia ki mui e vesi ua wha. O ku ho uke haane ase ki vesi ua wha. He kono uhinga neongo ne ase ki mea sisi ko ni, na e mei malawa pe ke hoko ko ngata anga pe tene mei furi hi e tala noa ko toa pe. Kai mahino ke tau tolu e tala noa, ka taha e ngai foha ko mo se sena te kia ki kamu. E kai ki tala noa lahi ki kamu, mahino ki tau tolu e kamu, e ne kamata mai i he wā ko ia o tua pe mo e palahame kovinani te ko ia, pe ko hono wha ilonga righteousness by faith, o whailonga i tui. Ai ko tau tala noa ko ia i whakawhau e ke kai ki tala noa lahi ai. Kau hawau i ke lesoni ulua ki pe. Te ulau mai ki mea ko ni. Ulua ki poin ulua ki ko mo sese ko e takia kakai o tua. Na e fie mau ke ne tala ngofua kakato i e mea ko tope. O hau ke mea si i a ngoko uhinga ko ki ai. O ke kia mea ko mea si i he o tua. Na e mahu inga whau ke whakakakato kotoa ni e Mosese ki mua ke ne hoko atu o whai
ai ngā ue, na e ui pe whiri e o tua ke ne whakakatoa. Tau si heni, ka tau sio ki tau tolu. Ka unga Kristiani, ka oku fola. Ko tui o ki ai e taimilahi o tau ignore whangi me aiki iki. Ko tui e wai taimilahi o tau ignore mea hiki iki, ka hiri mo osia ko ia, ko e whanga ki mea e nia, o tau lawea whaka aho ai, i ono whakamau i tau tolu e otua. Tu haka mo sese ke ne alu, ka ne tae oua e vave, nei lave me koe ka mata anga e tānaki koe manat meri e whaiwhikau a siau si, ka ne tae oua e vave, ai ngā unu mo ngā ue ai unoho koe ia mo sese, ke ne whai e kamu ko ni, o kai kio ilo ipe ne whai kwewhe e talanoa. Koe whakaukau koe hono ua, koe tausio koe ki a mo sese, na ane o si whai e whainga ki mua pe i kai ke ora. Lorotonga ne ispite. Koe ne toi kamataha ke pēni, o mei toi tō nou pe, o te ke lava misiona ngā ue na ne whai. How many times ko tua whia, e tau ngā unu ke whai e ngā ue o tua, mo kei tō mo humu pe, ke iai pe mea, te kai pe ke tonu. O tau kei whia mao pe hae o tua, i kau taimlahi o tau malanga, aku ongo i pe he mo ui taimlahi, whaalu ke he pe malanga mo e tō onga mo ui. Kai ki whenapasi e malanga, pe mo mea koe ia kua mai e tō onga mo ui. Ka tahai ne mea ku whamanat mai ke tau tolu, ke alu tatau e mea tau tānoi ke tatau mo tuuka mo se o tatau pe mo mea koe nei toton ke ne whai api. Pea toki hoko toi pe ngahi talanoa ke ia, i tohi koe a aloma, te ki hanga o ilo i talanoa ka katoa paula ne whamatala ai kamu, ai whailonga sign of righteousness by faith. O mahino pe ke tau tolu ka kotui ko mea ni mahu inga ko hanga e au o tō mai me konga ko ni o resoni ka o resoni ka o fufola ka uiai ha mea ke tau tō pe me heni kotui o mahu inga ki whai ko tō pe oua te tau tō ha mea o tuku ke ta whaaki mea si he kai ke fu au ngā whewhe ke ngā ue maha ko mea apulo ngā ue taimilahi. Pe mahalo pe ulahi pe no ngai application ke he o naia e whaiwhikau e malawa ke tau nofo pe tau wakai e ki ai e laine koe o ngā ue o tau whai mahalo pe ue taim ni tau sia ka whanki ngā ue o kuiki iki ka ia a whiwa o tua ko mea mahu inga whau he kono uhi ngā o ki ai ene whenā wei pe mo ngā ue whakahauwhi mo ui whakahawhilau maari e o tau whai e maman koni mahalo koe pe whewhika mahalo malo pito noke e mau inga te whai to tonu he mea si te whai to tonu he pe he mea ulahi malo pito nok e siaos kataki ko e whakao si tala no mea nge ke mau inga ai kai ke te hanga o whakatukutuku i ha mea o ku te ilo o ku to tonu ke te whai malo pito ko e whekau ka pe ke ia whekau inoke malo pito mone o pito ai konga ko ni pe aku ango la vea pe te mo i ki taia i he konga ko e ni he ko hiko ku ango ksio o ko siat me ta wha koe whamiri se mau inga he koe whamiri na mo se kono whoha e ni pe kono waifia si pola na e hu o whai fo inga ko ni o malo e hawa mo se o sio ke whamiri se ke mau inga kamata me o tau pe me api pe me whamiri pe nau wahe au ia e fui konga ko ni ki hoku ki whamiri ko koa o ta unga ko tano ko na os fanongo pe ai ka ku te ke fa nofo o nofo ke to ki loloto ngai sio ke konga ko ni pe pe ka na ke ha na ke fa e me ko ni he time to ton ke fa e he ko hi ko no kamu ko e fa na o kamu e ka pa na os kamata ke time ko ya a ho no valu ha me na ke fa ho ko e fu nga ko ni na lai fu ke time ma talano pe potang na lai fu taimi na ala mo se ia o fai ko nei tau hisipi o mama o me api ala ke ngai fitu ko mahalo na makatu ngai kai ko ke lava fa hoko ai me ko ni ai e hu mai re vai kum kalo fanga heta fa ko ia ka ko hange ko lava ko fai fikau ko pa wi hanga me o fe mau ke fa hoko
pia whai ka kato uraki e bono oa, oa e whakatolo i. Ko tui koe taha e mea, wau ke ngai mea si e, o wai taimi o ku whakatolo i ai. Oh, sai be tok ai a bongbong. Oh, at ko ka bongbong i, oh, sai be tok ai he, ai hange u ke lahi be whanga maari e. Pia tolo i ai be ia. Ka mahu inga, ke o hange pe koe whehui. O e whakatukutuku i, ha mea, pe ulahi pe kusi, ke pehe ke toki whai, he koe ke tau lava tau toluia o tala, pau, pe karenti, a bongbong. Pe hoko maa bongbong pe kai. Koe mea tai iloa ya. E ka pau ha mea ton ke whai a honi. Pe whai he a honi. Whakahoko he, ka pau hangwe ni. Ka pau ke ha whatongia, ke whakahoko. Pe whakahoko whatongia koe a oa e toloi. He ko hi koe. Tai pau e ka ha uia po hai mea hoko ai. Ka pau koe whatongia ko nita tongi whai he a honi. Pe whai he a honi, oa e toi toloi. Ai koe, mon pe la ko papalangi, koe ke sai e whakatoloi he au pe ka taimi, au pe a toku ai pere ke toi whai e ngā ue te reia koe. Maloho pito. Mone o pito, mone koe tau lea mātua au pehe ka pai. Te ke whakasio pe koe ke langi whakasio e tō e a me ao, o se angua he pe ke toha whungo ue, whakasio sio matang, whakasio sio ua. Kai ke whamawhana pito. Kataki pe no ke hangai pe o whamawopo mai tau le soni, pe ka hiri pe o whamawopo, pe ke kataki whakausias, o ke hangai pe o whaimah tau lotu, whaos, malo. Malo pito tupe mua ke whai pia whamawopo ai le soni, ko tui e whai whikau, nahi au pito pe ngahi mea ia, ke tau tālanga e pia ngahi le soni, ke tau aku mea le soni ko ni ka hange pe koe i e kamataanga, ko tau lotu pe hangai lau maria mani o ni o whakakato no ako ne kina tau tolu i ngahi mea ke le soni, kau tau mai pe mua ki mea ko ni. O kei whoki pe ki he konga kon koe ai toi whai tūtūni a Mosese ia, tānge Mosese ia, please send someone else. O tua whamore whikau ia toha taha ke. Aina me pe he, ai malanga putu o whai whikau, nai me mao tāpua ki ia, e a whai whikau ke. A pauna ke kore ko ike ka taha ke ne whai maa. Kau whoka me ki hen. O asi tō lahi pe e tohi ko ia exotosi, hononga ake ki fo irea o e itapu ko angry, vela ke liri. Hau o tua. Whatatau ke ako ko ni, te ki hanga whatonga i kore soni, na e tua ua pe i taipe ko hau ai o tua. Tua ua pe i tohi ko exotosi. Ai ako urua ki pe, ia Mosese, i e taimi ko ia na i kai kene alu ai kai kene tari ke alu ko ki ispite, pea mo isileri, whanau isileri e taimi na nau lotu ai koi ki i kafkoula. Koe ngā taimi pe iau whamatala e kau teolosia, o kulava ki whakauhinga i na e hau pena e vela ke liri ai ita ko ia he otua. Ko tau nafo koe whatonga i koe a Mosese, o ku fiu tuwhi heni ngai taimia na ita Mosese neongo tō taha na e loto anga vai. Ene mamahi ngai mea ke ka na e kei ka taki pehe o tua ia Mosese. O ne o mai e whatata mahino kei tau tolu kau ngā Kristiane, a e lahi a ke lesi mo e ka taki ai o tua ki ene kakai. O a upeke ne whamatala whakahanga tonu mai e tohi ko ia a hapa kuki o kua whakatua tuai ki he hau ka kua wawe maupe ki he whaakataki. Patient. Toko taha nai mea o whamatala e tohi ko exotosi na e whina ngalo ke o tua ki he whanawa Isleri ke nau mau pia mo whahinga loto tatau for one another, ke nau loto o wheo whaaki. Ke nau whaakataki, ke nau whetokoni aki. Koe ui koe o tua ke tau whai ni ngā ue kai ki utu iau whai ngā taa e kau ngā Kristiane. Koe lotu whakaosi pepe mo i kore, whakore, whakaosi a ke ako re soni ko ia, o i houa koe ni, ai whamapo opo whai, lotu koe a sisuna ne whai koe ia mātiu wa heua o no, pe mo vesi tolu hiwa, i he ngou e Getsemani,
Eiki, ke whai pe o whina ngalo. Taim lahi tau, lahi pe tau asenita. Oku tau tala pe eiki, te u whai o whekauka ke aviau ke wheitu koe o ku pe mo pe eiki, te u whai o whekauka ku whemao ke pe he mo pe mo pe eiki, o kou fie whai au ia ngā ue aunga mai misiana ngā ue a whina, ka kou kulo tu e pe he mo pe mo pe. Ko toi o ka ia no kovi, lo pe ugai pe no le rei ai. Ka koe tau sio koe ke tano mo se se, wha osia ke toi talange o mo se se, please, whekau i koe hataha ke. Ka koe lotu koe nei whai e sisu, ke whai pe ho whina ngā lo eki. Ko tui koe ka tau whai eni e whai whikau o whai whikau, lahi e ola le reia te tau mau. Ka pau te tau whai ko toa ni, tau tala ki eiki, hape o whina ngā lo ko ke awhio i le rei taha. Ka ke mea ngau aki mau tolu no ko tope, ke mau whai ha ngau aunga maa whiona i a whitu pe. Ko tui lahi au pito, ai ngahi ngau le rei. Peu ne hanga reward, ai ngahi ngau ko tope. Nane tala peka Moses. Te reward ia wiha o ngau ko tope Moses. Nane to tongi o whātatau ki ene ngau ko tope. Ko tau ngau e koni o whai ka unga karisiane. Ko ia ngau e au noa ia pe ta e whatoa ngai he eki. O kune whatoa ngai pe au ia ene to tongi ki e ngau e tangata taita. Malo ko ia pe whewhika, malo. Malo bito. Jasi, pe me pe hatau lot. Malo, tau lotu eki mau whamalo ke te koe, o hi koe tokanga mai a whionaga te mau tolu. Ke hā mai i he iafi i he akau, o whakatokanga i e tokanga a Mosese, o ku iai pe taimi o ku ke hā mai ka te mau tolu i ha whahinga whaunga, o ku whiangahangai pa mo nā tūla, ko hiu ke whimau e mau tokanga he u ke tokanga mai. Me koe ia eki mau whawhetagi a whiona, ko hi koe le soni mau inga o e hoa koe ni, pe mo e wike koe ni, mau tāpuaki, ke hanga o whamanatu, ke whanau e sleri, whakafou mai i ho tamau eki ko Mosese, o ku ke tokanga ke te nau tolu, ke he nau mamahi, o ku ke whanongo, ke he nau tangi, pe o ku ke ongoi, e nau whainata ia. Mau whamalo eki ko hi koe mau tāpuaki, ku mau inasia he hoa koe ni, whamalo ke whaiwhikau ke ino, ke pehega Samson, i he mau whainga maari e hoa koe ni. Koe lotu pe mo whaam e hanga whaitapu kina halau maari e, o whanongoa a e akonaki o e hoa koe ni, ia hataha ku si ilome kina ane mo ui he whaingata, piane pehe koe ke toi tokanga mea whiona, whamanatu ke he mo ui ko ia eki, pia mo toa taha ko ia, o ke tokanga mea pea whiona. Whamane mo le eke mau ngahi tono nou, tani mo e lotu mo hui hoa ko ni, whatatau ke lahi hao me si malofa, ka pai pehe te mau whia maari e a kalaisipeko aloka ko mau wha mo ui. Amen. Amen. Malo vito ho mo mea mai, o tau pena e ngong leia, ai koe hoa koe ni, pau te ata pe whawhi ke ui ka auke mo te kau mai pe, i tau wako tohi tapu, pa mo siasi a fitu, te watu ki haere anga ua maa sisu. Malo vito ho mo mea mai, ka mo mea tua whātu.